Kajing pule naga gospel Lukas kalenong ka bapra kadakot saw hadu katsan. Ha kata kapor. Haba upad ba belen ulaya lumlang bat kibriw na man kisnong kilayawan siya u jisu ula kren da kaparshi. Unang bet ula lejban bet yala usumbay, patkat ba udang bet, kato kat ne ula hap harut lenti, bat ula sya yo haka kejat, bat kisim kasuny kilapu lot ya Bat kato kat ne ula hap halor umau siang, bat haba udang syukmuny ula terkong no, namar ba yo ya kajing sngem. Bat kato kat ne ula hap deng kisya, te kisya kila sanlang bat kila set up ya Henry kato kat ne ula hap haka kendau ka babha, bat ula san, bat ula seiso shispa syak. Anda ula dap ong ya kane ula perta, uto ubadon kiskor ban sngap to unsya skor. Te haba kisenran jong kila keli ya kamut ayu kane ka parshi ujisu ula jubab. Happy la ai ban tip ya kajing maya jong kahima ublay. Henry na kabenta ki weipat kilong ha ki parshi. Kumta haba ki pet kinom la ban yo bat haba ki yo sngaw kinom la ban sngaw tu. Te ka parshi kamut kumne. Usumbay ulong kakten ublay. Kita ki baharut lanti kidai kito ki balayo sngaw. Te uksud ulawan bat urong no ya kakten na kido nuot jongki. Knang ba kinom ngay bat lajim. Bat kita kiba halor mau siang, kidai kito kiba, anda kiyo sngaw ya kakten, kipediang ya ka da kajing kemen, Henry, kine kim don thet, kingay tang shipor, bat ha kapor kajing tunjuk, kikela den no. Bat uta usumbay ubala hap pedang kisya, kidai kito kibayok sngaw, Henry kat ba kidang yaj ha kajing la set up ya ki da kijing kuslay kaspa bat kijing sngaw bha jong kane kajing bat usok jong ki i satya bat utapat ubahap ha ka kandau babha kidai kito kiba anda kiyok sngaw ya kakten ki bat scam ya ka ha ka dok nut ka bahok bat babha bat kisayso da kajing yaisha kakten ublay.